Mā te pūtea tautoko a te hainamana e tū mai ai he ara tuku Ipurangi I Wainganui I a Tāmaki Makaurau me Whangārei. Ko tētahi kāhui iwi Māori me tētahi umanga no Aotearoa nei, kei te hanga I te ara hou nei e tere ake ai te tū hono atu a ngā rorohiko o te raki ki te ao whānui. He huarahi hou kei te hangaia e ngā iwi e toru ki te raki. Kia tere ake ai te hono o ngā rorohiko o te tai tokerau ki te Ipurangi. Ko mātou ke ngā tino rangatira o tēnei kaupapa. Koe tere ko te bottom line hoki I roto I te āhuatanga o ngā mahi nei. Ka riro te mana pupuri o te huarahi hou kia te rarawa, Ngāti Whātua me Ngāti Kahu ki Whaingaroa. Engari ka riro mā tō rātou hoa pakihi a Data Light te mana whakahaere. Kei te hanga rātou I tēnei ara tuku Ipurangi mai I Tāmaki Makaurau mā Kaipara ki Whangārei. He kotahirau 60 marima kiromita katoa te roa. I haere matu ki te kōrero ki te kāwanatanga I te rātu tau, ko te Minister of Finance o ki tērā, aha ko tana hari, tana koa, ki haia I tino tautoko. Nā reira, I tahuri ai te kāhui o te tai tokerau nei ki rā wāhi, ki te kimi pūtea tautoko. He tata ki te 1 miliona tāra te wāru o te kaupapa, ka mutu ka whakai atu tētihi kamupene no haina ki te pūtea tautoko. Iwi in the country have got fantastic wānanga, and they produce great people. And telecommunications is one area in the community where there's not a lot of iwi presence. Engari, hei tā Roger, he tīmatanga nui tēnei kaupapa kia whai mahi ngā iwi Māori o te tai tokerau, hei kai rangahau, ki te whakangungu hoki I a rātou rangatahi. So this particular proposal was building a network to Whangarei to generate revenues to put back into Northland, not to take them out to high-paying pay packets somewhere else in the country. I tēnei tau, kua whai tuara, kua whai tuapapa hoki ngā iwi o te taitokerau, mo tēnei mea te rere o te mātauranga, te rere o te kōrero, kei a mātou hoki te ki mo tērā. Hei te tekau mā whā o te marama e tū mai nei, ka tīmata tēnei huarahi hou. Roihana Nuri, Te Karere.